بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث التاسع عشر حديث نوغا جينا بون حديث نيت وند يارين الله كدرين وي ان ابي عباس يتام باب عباس ونوي عبد الله بن عباس عباس عبد الله بن عباس او جماد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرمي الله وني مكو كانكو be makko hare o ɗo ko ɓiɓɓe bappanilaaɗo ni mo annduɗen fi mum kankon hibaru haadil umma karamo kojo molanaɗo mo nelaaɗo du'ani yo Allah subhanahu wa ta'ala okkumo gandal Allah hokkimo gandal yettama oɗo ibnu abbas yaalo wi kuntu mi laatnake ñande o halfan nabiyi mbiɗa ɓaawa annabajo on sallllahu alayhi wa sallam ñande goo mi laatno mbiɗa ɓaawa nelaaɗo yowman ñalande goo kuntu mi laatike halfan nabi ɓaawo annabajo on sallllahu alayhi yo Allah juule makko ala ɓengure makko nden wa sallam husinam mi laatike ɓaawo makko yewman ñalande goo meɗe wondi fa qal nelaaɗo maki ya gulamu ko ayyo paykum innino min uallimuka miɗa andinama kalimatin konguɗi miɗa andinama konguɗi ɗin konguɗi noon e hino arnolngol ko ihfadillaha reeno e Allah yahfaduka Allah reeno nani reeno e Allah Allah reene ihfadillaha reeno e Allah tajiduhu a tawa e Allah tujahaka yeeso ma ka fowtirta toon reeno e Allah tajiduhu a tawa e Allah tujahaka yeeso ma ida sa'alta si a toroto okkorede fas'alillah toro Allah sabu ko Allah ni marɗo wa ida sta'anta si a wallinoray si a ɗaɓɓay ko wallitoma fasta'in billahi wallinoro Allah wa ida sta'anta si a wallinoray fasta'in billahi wallinoro Allah sabu ko Allah gaynata ko Allah woni wallowo wa'lam andu anna al ummata harno mofte ɗen fuɗɗiɗe ha sakkitiɗe lawiji tamaat haysiɓe fuu ɓe mooɓodiri ɓe fottani ala an yanfa'uka e hoore nde ɓe nafira e ma ɓe shay'in hunde si mofte ɗen fopp mooɓodiri fiyo ɓe nafira goɗɗum lam yanfa'uka ɓe nafirtama illa si wona bi shay'in hunde kadi gon ɗi katabahu llahu laka nde Allah o windanima ko ɓe wawama nafirde ko Allah windanma ko wa imiji tama'u haysiɓe foppu maɓɓe ɓe mooɓodiri kadi mofte ɗen fopp ala an yadurruka e hoore nde ɓe lorra e ma ɓe woni contorma ɓe faalama lorrirden bi shay'in hunde lam yadurruka ɓe lorrirtama illa si wona bi shay'in hunde kadi gom ɗi katabahu llahu alayka nde Allah windi ɗum e dow ma ko Allah windanma kon ko ɗum e ɓayma aɗa maki rufatil aqlamu e ko an fay kum karandi ɗin ɓantanoma fodore taw bindi yori e tiinde rufatil aqlamu karandi ɗin ɓantama wa jaffati suuf ɗeri ɗin kadi yori ka windaɗo montota ko ande kadi laynama hoddire gomgol gasino rawahu filliki o hadis at-tirmidhi wa gal tirmidhi wi hadis o hadis hasanun ko moƴƴo sahihun selluɗo ɗum noon o wiwa fi riwayati woni e fillayi go gayri tirmidhi harawna tirmidhi woni e fillayi go ko karmo koɓe go yewti won ahmad imam ahmad ka fillayi makko riwaya makko kanko wi'i e hadisi on kon ɗum no fillorno wonde ko ihfadillaha reeno e Allah tajiduhu a tawa Allah amamaka yeeso ma ɗo tujahaka on oya hadi riwaya ɓawɗa e amamaka on ɗo fof ko hunde wogre fof ko yeeso ma firete ta'arraf ila llahi koni yo anditu dewal Allah ngal firraha e sanga newanima nani sanga selluɗa sanga hettiɗa anditu Allah rewa Allah fewande ɗon ya'rifuka Allah kadi andite fi sidde sanga satti yani e sattende sanga mapiɗa Allah kadi wallete fewande ɗon wa'lam andu anna wonde ma akhta'aka kala ko woopuma hewtalima attention a pewotalan kala ko woopuma andu lam yakun ɗum laatanoke li yusibaka nde heɓayma ɗum windanoka wonde hewtata woni wama asabaka kala ko heɓuma kala ko hewtuma
lam yakun ɗum laatanoke li yuhti aka nde woopay ma ɗum woopatama woni fewu windanoma hewtade wa alam andu anna nasra wonde no ballal ma a sabr no wonde e muñal siɗa faala heɓugol ballal a muññoto Allah walle wa anna al faraja no yolɗende hoyende awa ma al karbi no wondi e ngoƴo wiyete kon sattende yolɗende hari sattine on si woyi wa anna ma al usri hino wondi e sattende suran newende no wondi e sattende ko wiyete kon newende donc Ibn Abbas woni ko fillani oɗo hadis ƴette nelaɗo haray noon imam Tirmizi e Ahmadu no filli ɗum ka defte maɓɓe haray noon karmakojo men on wi'i ka Ibn Abbas ka wi ɗon kuntu halfan nabi mi latnake ɓaawo annabajo on wono wawa wonde hara ko e seppay no woni ma hara nelaɗo no waɗimo ka supportimo ka mbaɗɗateri makko ka supportimo kala ko laati ko fanda ɗo wonde nelaɗo wasike mo ɗiɗo konngudi ndaɗo maki innino min o allimuka miɗa andinama kalimatin konngudi nelaɗo yettirima ɗum no fi o wattile he ko an pay ko jenti miɗa haalandema konngudi anani bon ɗin konngudi o wi al kalimatul awwal konngol arnol ngol qawlu ko o wi ɗon ihfadillaha e reeno e Allah yahfaduka Allah reene reeno e Allah Allah reene reeno e Allah yani reeno keeri Allah ɗin te yawtu keeri Allah ɗin hu yamiroje makko ɗen hakki ko Allah haɗi kon Allah kadi reena ma ka diina ma ta ka yeebo o reena ɗengure ma nden o reena jawdi ma ndin o reena wonki ma kin sabu Allah subhanahu wa ta'ala yoɓira e moƴƴinɓe moƴƴere si a reenike e sariyaji Allah ɗin a hutori foddataga a wuɗɗite kala ko Allah haɗi kon yamiroje Allah ɗen a huuwi foddataga ɓer ko wawɗa kon a acci dendagal ko Allah haɗi kon Allah kadi reenete o reena e wonki makin o reena jawdi mani o reena diina maka o reena ɗengure ma nde hunde heɓataɓe ka Allah halfinde goɗɗum ɗum bona o oyo o wi ko ɗum ɗo andirɗe wonde kala on mo renaki e sariya Allah on kala mo renaki e haqqiji Allah ɗin o tottal ɗi Allah kadi renatamo hare o fodda e renede ɗum ɗo de ko rerɗin en yo rene keeri Allah ɗin alkalimatu thaniya konngol ɗimmol ngol yaalo wi ihfadillah tajiduhu tujahaka reeno e Allah a tawa e Allah yeeso ma a tawa Allah yeeso ma donc reeno e Allah huwa ko o yamirma kon acca ko haɗima kon kala ka fokkitirɗa Allah hino yeeso ma o tindinte kala ko moƴƴere ma woni e muɗum o ɓanna kala moƴƴere nden konde woɗɗi o ɓannante moƴƴere nden bone on no foti o Allah pottina yeeso ma feƴƴa awa reeno e Allah Allah fewnama hornuma e sawaba alkalimatu thaniya thalthatu konngol tataɓal ngol qawlu ko wi ɗon ida sa'alta fas'alillah si a torototoro Allah ko Allah torote ko Allah woni gaynowo si a toroto si a maapori toragol wora toro hay e goore si wona Allah tagore nden wawanama fus ko ɗum si tawi hara noon a torice goɗɗo ko o wawma waɗande o waɗanima andu ko Allah woni sabi mbimɓe on ko Allah woni sabi yo o walla yo o waɗane a wawi torade okkoreran ɗo ndiyam mi yara on no okkorima ndiyam a yari kono noon ya andiɗan ndiyam ko Allah woni sabu yo on okkore ko Allah woni ko newinanimo wawno wiide o sali ko Allah kadi jonni mo ɗan ndiyam ɓa ko Allah tippini afara aytum ma alladi tasrabuna a antum anzaltumuhu min almujin am nahnu munziluna ko onon jippinoɗan ndiyam ka duule ka ko minen jippini donc awa ko Allah hay toriɗa goɗɗo okkorma ko ya fiɓo wonde ko Allah newinanma ko Allah arsukuma ko kanko waɗi oɗo sabu ɗum elle o ala e ɗum yooɗa e Allah ta yowo hay e goto e tagore makko nden al kalimatu rajatu konngol nayaɓol ngol qawlu ko Allah ka nelaɗo maki ɗon wa idha sta'anta fasta'in billahi si a wallinor Allah si a faalama wallitede a ɗaɓɓi ballal immorde e goɗɗo a maapori wallitede ta ɗaɓɓiri hay e goto ballal si wona Allah sabu ko e jungo makko woni laamagol ngaluuji ɗin ka sama kadi fof kanko jogii kanko wallay ma simo faala si o daɗi si o dandima
nango a nangetake donc si tawi hara a hoolorima o gaynante si tawi noon goɗɗo goo wawima wallitade wallelam mi rondo ɗo on ɗon wallima rondiki wallelam puusa noon lan ɗo on ɗon wallima puusi oto ma on andu wonde ko Allah ɗeltimo o puusi oto ma on Allah no wawnomo ronkude jennugol kellal ko puusira oto ma on Allah no wawno yiftude ɓerde ma o inne misali mi wallata komin ñaami coggu batir ma on démarriére ma on a ñaami coggu démarriére ma on komi onen senduno ɓuuɗɗi ko jaaboma ɗum kono ko Allah ɗelti ɓerde makko nden o wawma wallitade donc awa hooloren Allah ɓa kanko ni walloɗo alkalimatul khamisatu konngol joɓol ngol kawlu ko wiɗo waalam andu anna al ummata no moftoɗen fopp lawiji tam atte haysi ɓe moɓodiri ala an yanfa'uka honde ɓe nafirama bi shay'in hunde lam yanfa'uka ɓe nafirtama illa bi shay'in si wona hunde kadi gom ɗi katabahu llahu laka nde Allah o windaninoma ko Allah windanma kon ko ɗum woni akbar mofte ɗen ilaka fuɗɗi ha ka haaɗi si ɓe moɓode si o nafire ɗum ɗo dalili on enen enɓe e ɗi on ɗon iman hikka 7 novembre enen on en andi ɗum enen Allah holli en ɗum ɗon si tawino hara ko jiɗi yiɗede e heɓugol yimɓe okkorayno hara Allah okkorade Allah okkorano seldade laamu hikka kono nde tawno o windanaka hikka on en ƴettikiri ko wawɗen kon kono tawi hikka on o windanaka ko arta noon en anda yen tori a tawata mo windanimo e laaɗo maaki wonde si moftoɗen fof moɓodiri fiya ɓe nafira goɗɗum ɓe nafirtama si wona fewɗ nde konko Allahu o windanma ko Allah windanma konko ɗum lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka wa ala hada fa inna nafa al khalqi alladhi ya'ti lil insan fa huwa min Allahi fil haqiqa ko e hoore ɗum ɗo andude wonde kala ko yimɓe ɓe nafuma ɓe addamma immorde nafoore andu haqiqa tan ko immorde Allah ɓa ko Allah ɓeltiɓe Allah kadi windaninama sabu ko Allah woni winduɗo on ko Allah woni winduɗo on hooloren Allah yowɗen e makko gomɗinimo kadi ko hoddiri ko e dow moɗon ko e dow meɗen gomɗinin hoolorenmo o wi alkalimatu sadisat konngol jeegaɓol ngol wa iniji tama o haydi tagore nden fopp moɓodiri ala an yadurruka fiyo ɓe lorde bi shay'in hunde ɓe faalama lorrugol ma lam yadurruka illa bi shay'in ɓe lorritama si wona hunde kadi gom ɗi katabahu llahu alayka nde Allah windi e dow ma ko Allah windi kon ko ɗum tagore nden fof moɓodiri ɓenni hunde kaari ɓe lorra e goɗɗo wawa wonde ɗum Allah tawni en ɗo 2007 2006 2007 kaasa yomo wi aba Allah yimma bama wi ko yo immo tum paɗingi yo iyore men koto katanna kono Allah no andi ɓa tum te Allah windi wonde ko o maaya e laam o wonno ɗon hañande o maayno wa iniji tama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka si ɓe fof ɓe wi hunde kaari Allah ko windi kon ko ɗon rewete wonen e ɓaawo Allah nani ko ɓuri moƴƴude e muññagol gol fof ko yettirgol Allah ko hoddiri kon e dow ma Allah hoddira contraire ko famɗa ko wiya alhamdulillahi mi yettiri Allah oɗo nema ko waɗani en ɗo koko tawi en heɓal ɗum ɗo si en heɓuni en anda ko honɗum Allah ko honɗum arayno ɓaawo ɗon yo Allah waɗ woni ballo meɗen haray noon ella ala nde etotoɗa fi defandugol lorda on e maɗa nde ruwo ko wawɗa si goɗɗo inni lordugoma henayi a jooɗo ñobbaju Allah dandaylan ɗum ɗon tumi sabu on fo membinoɗa Allah dandirama ɗum kono noon ko tawno si tawi noon ko yaafi ɓonde kadi ko so tawi o wallima o dandima yo Allah dandi en boni ayɓe men ɓen o wallito yiɓɓe men ɓen nan o wi alkalimatu sabiat konngol jeɗɗaɓol ngol ndaɗo maki rufi atil aqlam karandi ɗin ɓantama ko windira kon ko jaffati suuf ɗeri ɗin kadi yori ka winda ɗon Allah gaynino arande hunde ko taƴi ko karamo ngo wi karamo ngol windu karamo ngo wi mi winda hon ɗum wo windu komi hoddirta ko ino hañana dargal koddureji an ɗin karamo ngol windi ila ko ha
anna on taga ha sendi mon do ko watta kon fof no windama baba ko Allah windi kon annino kanko tere ɗim korami ɗim ɓantanoma gasi ɗerol ngol ka winda ɗon yoori wala tabdila li kalimatillahi watto ala filliki oɗo hadis wo e tirmisi wo hadis on ko selluɗo fillike noon hara wona tirmisi ka riwaya ahmad ko wi ɗon ihfadallaha tajidu tajidu amamaka reeno e Allah a tawaymo yeeso ma ɗum ɗon ko woni maana ihfadillah tajiduhu tujahaka on tujahaka amamaka ko hunde wotere fof ko yeeso ma filata on ɗon ko riwaya o wi hey ta'arrif o wi hey wo andutu Allah o wi on ɗo riwaya ta'arraf ila Allah andutu Allah yani andutu Allah ɗoftagol Allah firraha sanga yani e nder newende yaarif ko kanko kadi antama fisitete e sattende donc immo huwa haqqiji Allah ɗin haqqiji Allah ɗin huu sanga newani ma sanga selluɗa sanga marɗa waɗu ko hanuɗa wadde kon fewɓe ɗon Allah kadi andite e sattende si tawi hara kellal ngal iwi nawnare ari ngalu ngun iwi batal ari hectare nen iwi ko kippagol ari Allah kadi anditama sabu konko huunoɗa ara ɗon o wallitanoma ittanama o wi wa alam andu annama akhtaaka kala ko wopuma lam yakul yusibaka ɗum laata nokinde heɓayma wama asabaka kala ko heɓuma lam yakul liyukhti'aka ɗum laata nokinde wopayma woni Allah windino ko Allah hoddiri ko yo heɓeta feere wo ala ko Allah subhanahu wa ta'ala hoddirali kon wawatama heɓude o wi kadi ɗon ɓawa ɗon o wi heyi wa alam andu anna nasra no ballal ma a sabr no wonde e muñal si tawi a muññike a totti ko Allah fawma kon yo a tottu a muññike e hoore dewal Allah a muññike e hoore accugol ko Allah haɗi a muññike e hoore ko Allah sattinanma e jarrabuyeji e faɗugol faaleji goo e heɓugol tampereji goo a muññike hoore ɗum Allah wallete ballal ngal ara fewno ko a miijora wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan Allah waɗanama porte sorti ara o wi kadi wa anna al faraja no yolɗende ma al karba no wondi e ngoƴo newande yani hoynanede no wondi ko ete kon sattende wa anna ma al usri hino wondi e sattisuran newende yolɗende ɗum ko ittugol sattende e hoore neɗɗo si tawi dey a muññite e hoore tampere nden yolɗen nden ara joni subhanahu wa ta'ala kadi ko deftere makko fa inna ma'al usri yusran Ibn Abbas wi mako yoga e karmakoɓe wo heyi wo newe ndeegi ɗiɗi foolata tampere wotere kan sattende wotere newe ndeegi ɗiɗi foolata sattende wotere raɗo maki so tawi hara sattende nden ari nde ari hande naati hayre newen nden ari naata to yaltina sattende nden haray muññoɗen yo subhanahu wa ta'ala hoynan en kanko ni wawde jogiiɗo haray no hanuno ka yaltinen nafooreji ko woni oɗo hadis kono haray darsu men en juuti wayi wasi ronki kadi yo Allah hawrinin e sawaba nafo kanko ni wallowo nafooreji heewɗi ne oɗo hadis ko Usaymin yaltinani en kono haray si en yurnitike enen tigi en were en jentike moƴƴa e yewtere nden en tigi en wawi heɓugol nafooreji ɗin nder ton yo Allah hawrine sawaba okko en nafooreji kon e muɗum alnena en wawi gomɗini ko hite kon kodduriye oɗo hadis koye gomɗin koddude Allah subhanahu wa ta'ala on ko hoddiri kon gomɗinen e hoore immagol noon huwa sabuji moƴƴi ɗin sabuji daƴi